ba lerti ba kaling an wale chanka jandang diok pai ngwan ron kina dang ro widi jandang ro bakel an chang wale bu kon te ke riponi ti bu kon kaling report en yam an ben yaga yekel gwasame ban rach ke kwi kame shala da kirma yadi tiang ano kirma yadi take di chala tiang take ne de chawoj ne toni woje kere kwara da alo kanedin koni ya kwan la kwar ngi yana kirma che we lere duor la widi la ge la lere she ke family members kanede kona woje ko la ja woje be ji ban pin ba ngano ki be ji moy ko position do dien ridena na be chora kwan be kwan gwa da me be nyo wojen chora be kwan gwa chura dien be chora nyo kwan be nyo kwan gwa chura do dien me ko ma let kene ke lu corruption bana bari por me bana jeling ena ke do bdanen chora lat ke je bana kulu we ka kore tin konte lat karodien ngai kone to kor ngwan tigitin ngai kone wal gak chakep kuma spele ayo ngai kone no doran ku dierba cha nyokami shi kume kirm yadi te were tin ban wor not yet be la update kam nan tokten ban ragi kwide kenyam eno chana min focus ba ka jen report mo mi chala da kume kirm yadi kon kir no take ti chala tiang no te chana gay te tana la ran gi no don chai de wo je kirm yadi den be kir be jila wo joy ke juj mi be ben mich me dong chora lot no ban je linka je report me gore jeno mi jin rami jidit gwasme mi ling raje me ka YouTube channel la ka Nuer Online TV ka jen changan yam ko jiko bi Nuer Online TV channel bi je report mi shikana me gore jeno jin this channel there is support there is subscribe kami guji je ka Facebook page da gore jeno jin there Facebook page there je follow kami donga jen changan yam ko bi Nuer Online TV channel bi je ka Facebook ki kujen wote ka YouTube channel there we ka YouTube channel la there jo goran winami there you go there subscribe the channel there just support ko bokule take more information to mala jiga ki lare no mo da la jena nyam gwatme one kamen chalat kirme yadit selbe kirme yadit te kaneti che watch Ramadit gwazame ran foreign minister Ramadan lan mar non kambwini wude shawoje ka bokona ling ramkel michila ne gonye netin content role Ethiopia and we look kume SPLA IO ka match look nas ka border report amon shela ne before can kirm yadit kan ne we ka disababa ban men ti akol lat kirm yadit gwasame mijen wo jamo ki temedo dien michel lokaje bokona ling kirm yadit bochenetin kontila intelligent ke chief intelligence chaka nyoko muko ke gerbok ger jala kwar tin konti la ji security ka kumede chene de toba chaga wojba bana jiling baka jan report meni ko de konti ka ngany mugwa eno ngumle rode gwat me de kona ling mani am jene president Salva Kiir Mayardit chef foreign minister chaje dismissed foreign minister Ramadan and te kamar kam bon kam chane chole kam wini foreign minister ramla jien rewe de be jien bo we de dien ba mar kam de ken wujo mo ba jolat wuda mo chaje wuj kirm yadit selbe kirm yadit ke raj michalat ke state television ke report michalat chala du ne shikir che foreign minister che joj ke Ramadan la Kur International Security Bureau men te gang wit pin de jeje joj ka kene cabinet ko kin en kin yadi lada na mo pan ka chanka jandang red bangwan ka paingwan chikir mi yadi che jojo no jen che kwarto ni che ga joj
charge lat enamo ka South Sudan Broadcasting Corporation ala SSBC ka chikir che George no che foreign minister wudu shalke Monday Samaya Kumba che jajuj ka che General Mawin Arik Director General of the Internal Security Bureau Kennedy Conlet National Security Service che ka juj nede ti ke very important ka kuma kirmi yadit ke very important ci kirmi yadit ci wudu mo ci jejo before kana jene joy ko bu kon ngaje no ne wo kon ka kwar ko kente bu kon keling bo dob nan joy ka we are just trying ko dera na ngaje no mu joy ke ne ditine katin kon ken kalat before kan ken removed no ti ga di chicken kalat te don joje no de kir ka joy ke je ko don yer ken mar kam kirmi yadit ken wite ko kien Monday Samaya jen wa ka gwe dan gwe dong de joch ka kwi ko jen shela no ki che kumi Ethiopia che chegeka eno te lokane te kontelege spele ayo lokan ka match no medan chana right in the morning tele kume Ethiopia mo lokume spele ayo ka match kume spele ayo jen meti kon dong de lara te je ka meti kon la kan ga wiya jegwa ankur ko ngai kon werebo a changa kor meter kana bani ka biet ki ka muni ma de kan do de kan je so me kien ka meti chi dong kan meti kon pai kan ge so chi meti kam ka jiro Ethiopia ni Ethiopia point ni o de mai dere jal ki Ethiopia ring midi che de ma jal medo so ko kujamo e ka je men chalat Monday Samaya and then ka kore ko la de je bi for kan kir kan jen kan we ka Addis Ababa mi ti kir je chuba ka jen chang ndang red bangwan ka jen pai ngwan run kin dar jen ndang red bakel pan ki tiang ga wer ti kir me yadit she ambassador no she foreign minister Monday Samaya che jo totally na mokel right now Monday Samaya chalong chala kwer dong ba mo je gwado dien ban yo je bo me bi me cha mo ka kwer dien akir charami very important ba cha nyo mo ke je kir me yadit rama mo wudi chala general Mawin Arik a director general ke Internal Security Bureau within National Security Service ngay yen lat National Security Service la de wo betin diala kon lat Kurdian within Juba be ke gwich meti ramde ku de je plan de ramde na de ka de kum kir mi yadi de yar be gwich ne de tonne she wude me che je jojba so ngay yen mandan le rode why mo wo kir mi yadi wo je jamon ran Internal Security Bureau mila Director General joje je kacha gware che moy karada dien gwaza me chane to chaka joj maybe ka rai chalat gwaza maybe ka jen kwi wudu chala General Mawin Arik me Director General ka Security Bureau me Internal Security Bureau ke jo chalat gwaza me awagwe ke jeno ken awa ku ken civiliani ano the neck ke chen ken ke je ke report ana chalat maybe chen kana da je ki kana kam chun ken dong shi che te ka rai mi chup ka kir ano ne ti let kana me so cha wudu mo cha chu yorar ka kwide wana gwasame chief president Salva Kiir me yadi charadian cha jakwan ano cha ambassador James Petia Morgan cha jakwan no ambassador Morgan cha kwan James Petia Morgan cha kwan la new foreign minister cha kumba cha jajoj ano cha Morgan cha kwan la kuerte me Ramadan la foreign minister men bile dial buglat jiram dan busol dan bi kot kane ke wir ko kien ko be ta kamar no ka shi wudu shal ka me kumba chele long bone ka jen kunyi mission money ko la kona nen jen we witun wan but now cha gu no men la de shi enough so cha radin cha go right now Morgan ki James Petia Morgan cha kwanya la jiram da la foreign minister mala dung South Sudan kelio wudu cha kwanya mutually ambassador James Petia Morgan jen wa cha kon ledbo la kuer to ka pai ba da ron kin daro jandang ro wedi diok wajen chelet bo la presidential envoy ka Kiir me yadit sorry ka president ka Kiir me yadit do no ko la kui Great Lake region ka lake dor jani wa cheletin la presidential envoy so jalla ro ni Kiir me yadit la ka nangan ni mi ngai kone ke siata dien la kana gor bet kene de bilet ken bu kana wala so right now ramo chala nyon je kuin ngai kone Kiir la chire ke crop rotation
be je juj baradi nyo non be je baram juj baram nyo non so no ngane den kon and tie je kir mi yadi chi ne dial non ko mo kir kare de content ngaje already ten wana mo tin tere alo mi that chen ne dial chi ko gor and mera makan ben ka system no won che je be kwan no so chi kir mi yadi chen mo che je lat ka report dan chalat gwasa me ka report dan chalat wa kir mi yadi kan reason dan woje kumba ki ko dismiss ka je wa kan lat but kwanye je no ka jen ala kuma ne kwan ke je ka jen ron kin dangro jen dangro di ka pai ngwan je ne kwan ke je ala foreign minister bare na cha je juj ka mi ko na lingani so jen ta dan le road but te mi cha ko la gwas mene gwe ge je no gwade shi kir mi yadin me shi ka right no ke ne kontin la te la ji United States chit ke qui trade ka ki investment ka ala gorkan marke kum United States so ku jamo go jen oba dong da la jen wo ke jamone maybe shi garame charwa intin kon lat ke maybe tin dong de na ko na ke kum United States che ka let so ku jamo cha gu jeno ba je relief ba je wuch dong gore je garame me ledan intame ko en kum United States cha ka promise ko de kan let ka mining sector got the continent damnitin dong kan ne ken de tedon ko de kan machine ngwande kan no je recommendation da na shalat gwada dan sig dolten ke kin mi yadit dong de la jendo dan wo ka garme ba ko enen kume United States wa chaga jugono yen biablet ka mining sector biane bu located minerally so na madong de la kel bone mi gui kin mi yadit no wuda me mi dire pay kwanya dong balet ke kum United States but chana na me ngat kum United States shade belet gwas me mo wait me take rolten kenyam we there la stable de ka let ken de kan kula lat tel win me de tan we ka liya ka go na ko take mineral de tat ken de an kum kir me yadi sorry kum kir me yadi ya chicken mal chicken gor ka kum United States ke very clear ka position dien kan go ne no ken ne dial konti ka South Sudan all of them de ga deal te kamal chine gor mi we ken ne but go ne the whole population ka South Sudan they can take kamal they can take dien they can jakamogwa no ko they can resource ni ken they can get cham ken do no kir mi yadi la gu jeno that dial dere kerel no ko chene ko kien chega gor ko use ke gane diala ti ko da ta dan ngai ko ne jeno ko ke moch ke yo ko ba na ba kanak jaga we ko chebete ka ma chin me ko ne ka shaina la investor shaina ke petroleum ko ken content kwa oil kwa je kwa ka ken Chinese so jikan go te mal me de bere wi ka so dan jen yo kan kum United States no ne yene shi ade interfere no ka ta me mi let South Sudan ro de jeme en South Sudan der nyanga der ka let karwar ko ken wi ken me South Sudan we la stable ki bete kamal telen bi ken je ke reality chicken door bi jigrun ko sne te kula benefit gwad mo huge South Sudanese and it to chicken go no de ten gwad mo chicken they invest unless you can acknowledge no and kirim yad Ramadan year so Sudan ka Ramadan and latitude route so they can lada cock and lead them they can appel amenimi to malcheben re week so Sudan they can could continue chicken they work a millet can cock and lead ko na ka mishuina manamo jiaga si chuong ku kariem jinubin South Sudanese ku kan lecham jen ko ala kum United States wona ne ene duor mo ba latre week so Sudan gor yeno be mal ba konetin ajen ku kan dimal to ko jen wo rek ma char alo ke je ko bi mal beben so maybe South Sudan run be kan roden ling ke kum United States ke United yes kum United States la US mo ko roden ling ke mining sector be let ke telerek they will work together but not at this time at this moment chunyana tele me de work o take de la mining sector to lat to watene dam ne ke je ko ngore chunya so ne me de la ken de yene sepa ke ma yadi charara den che nyoka mu joje je ano te garam che joj ano ngai kon minister atong kol manyang nya kol manyang che je joj so bana kulu we gano mo wala ngai kon nya me ne jaram da ko gan ko support gan jen jung na no de yen mit ke gwe e kwan te ke ka so chi ade la no de kume dere yelo wal kan pan ken ngene de content sha government office cha ko pa ken ku kan yu kan le cham ne dial ko ken ko le jugo no yen we are mother ke going mother ke tall you know all those things that are cool gwade ke ken cook take den kan le enjoy ma mi ken it mo mit ke ken to de ken we cham de ken government job de ken we panel ko ken dong to cha ka cham
so gwa da me self ke me yadi che degree ni ko ken chakalat te ram ja kwan te ram ja kwan wudo mo ke ram cha general a ke tonga leo gen director general of the Internal Security Bureau no che gwa de che general a ke tonga a leo che kwan jaram dana bilet la director general ka ku wudo men chal ke ma wien no ma wien ne kwanye ne ke ron kin dangro jendang ro de diech ka pai wero la ran ki Internal Security Bureau director right now cha wudo mo cha je juj cha gwada cha kam wudo mo ni mishal ke a kech tong alio wudo shal ka alio wajen point wa cha kon ledbo la ramidi ki kwar ne ken yam before ken kim yadi kan je ne kwan cha let ni ke jen ronkin dangro jen dangro di diech cha let la Minister of Defense and Veteran Affairs kajenbo she senior position midi bo chaja kon kanawal laran security apparatus ka gwade dan milet ka netin kontin dong de mal jaga wire wi ka South Sudan na me mi chor lat nyok kwana we ka jen nya kol manyang juga me men cha joj President bo she trade and industry minister atong kol manyang che joj bo kware right now che nyong moi ka position do dien lo cha ko nyala youth and sport minister jen jo dana cha lat no sorry che youth and sport minister mere na wai Martin che ja kwan no LT General John Manud Wall Deputy Director General of ISB and Gregory Deng Kwach First Deputy Director of the General Intelligence Bureau nere tini kanere dong no che kai George Gwasemeni but nyame cha jo muik position de she men chala na gwasme dong cha nan ka jen use and sport mo ala minister cha week position da na titin chikir me yadi che Dr. Labanya Margaret Masaya che je kwan jaram dala Minister of Trade and Industry intama che kol manyang nya kol manyang me che yakule la gwade la Minister and Use the Minister of Youth and Sport chanen that change cha week trade cha no gwade me ka youth and sport bele be engage ke ngene ke ka gwan medan jera medan e kwet ngane no ngane yen ke yen lazy chia lat chia long ka lat no ka lug yen lat ka kwente ne kudun gwade mo gwek toni kere to dien ka cham ti reality gwan me lat ke me cha bu nyoko miti ke jene en nyam ko jaram dan te gwanya gat ke ki trade and industry minister atong kol manyang me chinala bu right ke je che to ko ken chele blat chola na the no ne che na kwe the long by the way ka gwade dan jo ke chol na chit ke jo ke la jo ke gwe ngure la jele caravani ka la jelo lo an ran de dong de ran lo chang kwe de je chere me la jo la gwe mi na bun ka la ngo na ka jale jen ta dan te ke so Sudanese e nya de no en kol manyang jo total at ken ka before kan ni jo right now chai we ke trade and industry ka ya nyo mo we position do dien so jen chi anene chala use and sport minister cha gwade cha ja kamrada dien ka gwade dante tin ne kenyam so ne me le ro den binami so ri chikere ti bu kon ngaje no ka tilat ko dien bana go to ka jen madana chalat gwasme shanu dan update kamana ni to ka kume men right ke Dr. Machar ka video ko kien adio je ti mo gwa mi sha ling pan ke je ki pan ka kobo before kan kon we ku dier kamna le roda ku dier akobo cha ngajen wo shi Ramadan and la commissioner John Yual ko kuma spele ayo che mo gwa ne jen che jelat ti gane di sha kebne kane to kan kanak ne to cha gapal kane tonten sha keb cha ga latet ka other international organization machala ICRC an organization mo take a blanco benetin content chalke prisoner of war be ganyo mno ga shemane ken ti jonu yuaji kala do ne dang jok chaka law ko ba kanang jen organization mo ne to kap ka dio ya kap ga pajut ano kana tana de kap ka akub ka jen ko jagamene ne de ko kene ya nyo mo kap ne de wa cha gala tit ka kuma gambal ke te de kuma Ethiopia cha te ka gwar ko kien dio gwaro ki gwadio ka do no gwar tobo wa ken ba kanete motu cha nyoke mi cha ka tubelo ba ka nanga juba ba no shi mane kien kap ka boni no en gwa kuro mane no
kan kulan muka gwa nuere ki ka gwa jani but che George no ken kaneti mo cha ke anyok take foreigner ya ke bone kuma spele ayo kaneti to kan kanak ne ton ke ji Ugandan dangro kaneti kontin gar ke truck ni ki torbel dir konti la din la kakap ne ro ya ka kan kanak tel me chalel ke foreigner just ko ne ke chala do kaneti kon maybe cha ka tup cha kam kum Ethiopia ka jodan chala do ba ka nang re wi dien ki Uganda ka ta dan cholat ke je cha ka kam kum Ethiopia ke report dan chalat so ti ka tin kon lat kurudien mugwa by the way nyu jen wo de kum SPLI o chikan te ko de kana de kan kanak badu dien wo de ko rien gang meti gring mi sheben che manana ngai kone another report which nguni mi ka ko bo wal ga kan wi dial ko kien cha ka ke kum SPLI o chika pan kan got to already reported an chalat pan right now can we to tin taka jongle rudian dial tika under SPLIO right now right koneni nyu to SPLIO can we dial kone chana kuma kirme yadit ano chikan nyok muku kan kere gain ano chike kume SSPDF ano chikan ka joj re winter tone ke report an chalat meradian gwas me balam dan chitu ka wudier apayam ka lunga shuk udier payam dio changa yen kan konin dang doki ngwanin paywo Georgia no chete ka kor mi tuok tin en koromo mobilization me chalat de ne jane ke de ne tatin chalga gwele kene do kono cholo no chai ke uduk we ne ka ne tin kontila no kono ya ko yo ne tin wan wa cha ka organize gun tin wan lungo shuk no my wood gwed the altin kontile de ne SSPDF tin kel ka ne kola no kono ya ko yo kel mi yadit all of them wa she can udiere kan yo mak tere ngai kono meniam mobilization e shala ne ken nam ne ga jan fire we dan che George no ne si kume kir mi yadi che lose ka jan kormo ko che la kor be ka ka gwi kan no de kan udier payam de kan ke but after that che ken dong de kan ke van udier and che la riek che la loss mi di de long ka bot de ko larno ka na meni kan kwakur bakake so na mo che jallo am di chen lel ka kum kir mi yadi den den shi kan mobilization di kana ko lat shi ko bene ka malut ne re ko la jang kan dial share re ale ka kan dial kan were kel shi ka larno bi kan udiera mo ki udier payam bi kana ka an udier payam shala ro tin tiang bartin karodien kan ren kontin nyua kan tame kum kir mi yadi so ka report an chitwo ko kan ngaje no cha mobilization mi chalat wa shi ka tactical withdrawing shi kan lat ki withdrawal sharin wo jamat kel ka gat kan de kontila netin la jas pelayo no chengna me wa chete ke kurm jitwo ne kenyam ko wa kor jete ni kan dang dok and then after that sugar shujian so ba kapchong gwadame I will come back later. Get him on.